ole tunju mayan sarkar ma satlak chan le sarkar thar pian chan tluangte namte zote sautina ja kha kan ngai thali donanga he sarkar thar kan han shona kalphung thar be sein mi puiten be sein sang tak kan neya ti chuanin tuna ni za chunga ti turte an han tuka chutiangin kan ram kalphung te po achena chuan danglam na sa tak te po kan hmu ni in alanga ti chuanin comment section lama khan kan ngai dan te po lo jak le ila he thu ja ka changin ani emo enge ke ma ni ngai dan shim te po khani se kan du dan le kan ngai dan te cha kan ti dan le chalo kan ti dan te po nyang chu comment section lama khanin kan ngai dan kha han thai lang le chewila cha o me tuna ngai thang o social media ko thlera political party pakhat facebooker nia inchal tuwe mo thuziak MNF tlak chan le ZPM sarkar chan ti thu hi ka charfu peka chuta sarkar kalta MNF tlak chanata na aron pu hote chu pakhat na pudua MLA achanga banwang pani na RTPCR khol bundu lawang pathumna ube chu minister achanga ban tir baka party achangan no chwawang palina pularin liana sailo chiketan pek lawang kan pomzong ni hlom tak mole he thu ka shat ruala kare ruwa zo na lo piang ngal phat chu pudua kha MLA changin ban ta lo se RTPCR khol khabun ta se ube chu kha minister changa bang lovin an party chang khan no chwak lo bok se pularin liana sailo kha chiket chantir ta se MNF yan kumsang ni somni pathum MLA general election a khan sarkar na siam turin ne na changangem teu lo mai a teu lo mai ti hi ni MNF tlak chan le ZPM sarkar chana hian pu tur tam tak om thenge yang tun chuma an facebooker pakhatin an party tlak chan niya soite po hi mihur in puang an soi ang dewa dot vek hanti sakngot theipo ni cha bik lo dikna chen zonga om nge yang ke sarkar ma satlak chan le sarkar thar pian chan ka mu ve dan thung chu heti lamzong hi zukni tlat peka mita kan mu le benga kan sha te hian kan ni tin twa zol nu na hian kan nun himin lo kai shwai thui thei hle hi lo ni a khovel ma son na in kan kot kai chu soilo kan sitting room chu po chu lani mai nang kan in thiar na bathroom le kan mu tha chol na bedroom mun thleng roka meron thlen chil ve tak chena hian kan chim chin chewa kan kho hoi hi alo zaw ve shet zel chu ni in kan sha ta lo pung ve deu zel hi lo ni ya chu kan sha na chuan lut na nei mishing chan vo le chan pual chan tur ne ya leilung lo ve kan ni ti min lo sha ti reng chu ni in chu chuan politics khovela kan hoi her danglamin kan ngai dan thlengin min lo thlak danglam sakhi lo ni a chu tianga ti finwar kan ni ma kho khata panei nung deuh pakhatin radio Philips anei lai hun le voina kan thil mu le shat te chu in tam hlei to takani kan mu le kan shat phak ten kan du khop lung oina min thlen zo to lawa a thazop be seina chang min sha tirin kan be seina ti hlo tling thei tur ni kan shat mi tak zongin kan mit lenin kan beng kan chi a chu tianga mi tak ni kan shat lan ber te ne na chuan thu nei na kan peta ni hian ka muthung voina sarkar na phong wan tu te po hian lala siam tu ten an siam chan hi an sha chiana an be seina mei cher wam chem al zom ze la ke an pe na chulang chuti ni lawa an ma alal thu thleng lo lwa tu te ang thowa thu chau fa kan chan vo le chan pual min chan tir lawani vai zongin an lal thu thleng hi phe thlukin a om mo lang ti hi shenon on fo sela an chong ka chua khi thil ti dikin zui tir zel bok ro se kan nol tak political party dang te hian lal thu thleng lwa ve an la tum te ni ngai chuan mi puite zom thei turin an lakila khi thlak na chang she thwai sela chu tiang bokin an thui shwai an naute ho po hian tun lai man ro man rim tak social media man konga hian mi pui mar de dan zir chung zelin an pu te kai za veng khiam bok ro se ole khati chong khania like le comment kan ngai dan te o kan nu cha le cheu don nia